ek is Janie en ons is bietjie hierso op Koffsie Campus. Ons gaan bietjie sprang trek op die studente en kyk wat hulle sê van Mia's in die boks. Kom ons kyk bietjie wat sê die studente. Morning Ilse. Tell us, how do you feel about the food on campus? Well, I enjoy most of it, especially treats and fideli. I mean, there's some of them I would avoid at all costs. Morning, what's your name? My name is Tembi. Tembi, tell us, how do you feel about recycling on campus? Well, I feel that people should not litter. I mean, it's... Hi, what's your name? I'm Nikki. Nikki, tell me, how do you feel about the food on campus? They're very greasy. I'm not really a student here, but I've tasted the food. It's greasy. Wat is jou naam? Hallo, my naam is Adrian. Adrian, sê vir ons, hoe voel jy oor recycling op kampus ook veral? Ek voel is baie belangrik. Ek dink ons moet bietjie recycle se goed wees. Hallo Mias. Hoe gaan dit Mias? Kan net Mias wees nie. Dis Mias. Hallo, wat is jou naam? My naam is Frida, hoe gaan dit? Goed en jy, Frida? Baie goed, dankie. Frida, vertel vir my, hoe voel jy oor die kos op kampus? Die kos op kampus is baie beperk. Ek voel 'n McDonald's sal baie gaaf wees want hulle sal baie geld maak en dan kan ons baie meer eet. Môre, wat is jou naam? Marissa Engelbreg. Môre Marissa. Marissa, vertel 'n bietjie vir ons, wat is jou gevoel oor kampuskos? Ek sien jy het 'n lekker koffietjie daarso op eet. Kyk, die koffie by Treats is absoluut my redding elke liewe dag. Soos julle kan sien, hou ons studente nie daarvan om uit die boks te dink nie. Tot later.